Kabupaten Bukit Umat tiange uling cerik tiang dadi nak tiwas maka jangga ene bobakat jama nasib jelek kayang jani anu melarat yang digobo tiang muani sing kalah yang kedua gan uling SD nilai rapote pergaulan tiang singnya kalah ajak nyamuk ajak timpal tiang paling ramah tiang sing menyesal dadi nak sing ngalah sugihlah curi tu tak masalah yang penting hidup tak bermasalah tiang nak bulelem mula demen biar sing ngalah sai kano berceleng walau hidup berat jalanin anggap enteng nak buleleng kalau bergaul tak pandang siapa di rantau ada di mana-mana mak buleleng sahabat serasa keluarga. Oleng dias tu noleng tiang sing saro nak sedeng